đi. Punya cerita mana cerita ji. Hai bijih lada. Cerita bijih lada. Adi ji hubut tu mutaga. Nya urawai kun naganya ke bijih lada nya ke kun. Bijih lada ji hubut tu mutaga. Jadi ni aku muka lagi olam lang. Tanah kan cerah. Cerah tanah kuang nak dah. Adi lan tanah cerahnya tu tu. Iku dia le. Lang cerah sana. Lang tanah cerahnya. Le tu. Sao hồi dengan kepubuat hai marathai katnya nanti lagi nau rương hồi. Amban. Iku le na iku nan tanah cerah. Ai fikir dia puduk tu ni madi bai padi mak jado dengan ko hai dengan le. Ya jinga. Ya jinga gelum le ke jinga. Puat bang ke jinga ka nan tanah cerah tu. Be ni om nan tanah cerah be o. Putra. Angku Bijih bijih lada. Hai binatang ada kun. Lagi binatang mungkin mong anak mu pulam nak baju butai ke dalam buntu. Ucap mu tek rumah. Con bijih lada bibi Oh kan nah ni laganya. Dapat Tambah bijih ubu. lada. Tambah ubu bina kan. Ubu lada mungkin mong pun jisu mendaga di. Lagi buntu tang naga lamuri lagi binatang tang hotel ubud kan. Cok pu ju rumah. Ucap rumah ku pu ku perahat. Pun patau le lang tayun. Nak depan nampak bo. Tanya Cina putra ada yun. Tayunnya ba. Tagun-tagunnya sang buluk soal bulukat. Lagi dang nah. Lagi dang dari tanah ho buka jamu. Amuno. Tayun. Genting ji. Dino ka jarung na we dia Kan kan. dapat beli dari tanah ke pegolnya dia ni jadi ke puduk bulukat pakai tangke pakai puduk de bulukat lang tangke nya manyum nya ke bak buh bulukat ada tu. Ku tak mangap bulukat jamun kan dengan tangku dengan tangke dengan tayunnya. Pakai UNU lah. Hai manyum mel ketika pegot tu bak buh beurah dalamnya tu je. Nah ni tangku. Man buncu. Oh buncu. Buncu. Kan tangke pia hanya buncu. Buncu. Rap tu bo dia pun kan lampung dia. Buncu. Tangke rupiah. Buncu ke dang Ya tu. Buncu. Jadi kau puak hari hari gom lukat. Mbak orang tegom lukatnya oh mau leo. Mbak kan hanam pakai yang pergi pasar bijih lada kanan. Jadi gebraha apa ane kepiahana. Mbak. Ana-ana kanya. Laku tabah rumah dua. Ana-ana. Gebraha adanya nadi aura gebi ibu sini. Tiura. Sini ada. Sini bu gebi. Karena ji ubu. Ubu sini gebi. Nian tengah kaduane. Kabeh baju duane tengah. Karaya baju. Karaya baju. Lusa kan he ne. Amban. Yang kam minggu-minggu. Minggu-minggu ka tapor gam. Karaya uji aju. Kagak pindah tempat. Kagak pindah tempat kagak dubiak kena luar ni. Ni yang kan perjalanan ji kan kamu belian aju. Ka tapor mak. Ka pe taguan keji tapor mak. Mana pu ji kan nyanji ke peraha ke je. Anak-anak. Anak-anak. Punya mudah, fikir kadap meno kerja mudah. Karena nablang. Hai bu sagai anak payah lain kita ragu naik baju. Anak buah-buah. Hana apa je ni thưa kan. Kita hana apa anak pu. Silada. Penting ibu. Adik kan. Ka tibulian tu kai ka tikai. Kam pikiran ke si gak nyam tengok ada be tikai apa je. Jika tikai ka fikir hana upu jika pikir ayo. Amban. Bukan lagi urang je, Bang. Rupanya duduk ambon tu kalau lagi urang macam pupum tu mereka kan thang lagi daru dah nampak dah saran lam. Ji be lada teman pun tu ji galam mupu dia punya galam je pupum datang. Aju kalau lagi urang. Lagi urang. Jadi ka yang ka tikai. Yang hotel perjalanan ka sehari. Kamera tu tarik daripada. Yang ke 32 ke sehari. Sehari 32 sehari beru. 3 taguan keji. Taraya berarti ka. Tapi pung tayu caca. Mesti pung tayu ah. Ibu buat. Nyai nan man. Enggak nyah nak payah buat le. Su taraya ada karaya. Ai tu maraya mama dah fikir puyak mutu raya than kampan makanan. Perkon kan dia trau nan. Jadi kan ni tak mau bantu. Jadi mana ada dia trau nya kai kan. Banjara kan. Puleu ngon ni ji. Hamba mu thức
Nyo makan lepah makanan kah nak mutu dia raya mutu raya. Ya, berarti muhoi raya tu nya muhoi bantu lah kita. Yang ku ka duduk ka tinale. Ipa jauh 3 tahun. Ka tinale. Tinale pade 3 tahun ke ji. Kan ka tu tha. Adi tirai pa jauh nyai kun. Nyam nyo ka ji ka ba. Abeh nyok pa jauh ka. Ka tu tha ke nyan. Ji ta prahat anyo le kai pa jauh nya abeh hai pa jauh nyan. Bu ka tinale 3 tahun abeh pa jauh tinale nyan. Ipa jauh tanyo. Jaron tahun. Vậy pegang mana mà này pa jauh vậy cứ nham nhỏ bên nhok pa jauh cả nham nhỏ bên nhok pa jauh cả gak nya nate thủ ku pui pa jauh na tingai kita nyok praha dari ibu man tingai gak ada gak permon nya ngepikir kan mun on dang yu buat man tang tu berat gak ada cok laba ni hom tamah haji ju tu ma jauh tingkat tinale kawat ti hang kam tamah haji ju adi anak tu fikir buat sabar huro. Hai. Ikun. Uronyo kayak cah lampu dia. Ikun baji. Kaca lampu saya boleh ke dia kaca. Nampan. Puang ngena kaya kaca haji mandum nak pengu. Ka kubah mentang kaya yang lele bah. Ikun. Makna buat jagamnya. Buat anu prahanya. Ka kubah yang lele bah. Aja aji. Lampu luar urang jamun kan wahnya lampu tapi luar pun luar nampu ngena nampak kaya nam abak utian ngebuka kedro gawawai roji kau ngeblau tinggal glong Kaya baca saja dia menjicah dia ji madu menjicah wa penguh yu kubah macam yang dia boh kaya adi abai madui ji kabai madui se cah madu ikoh babak ikoh babak pinang madu ji ikoh babak pisang puang na kaji tiga nya je madu je makanan. Adi ti kubah tu yang lele bah. Ajo tiba. Ada meramah. Jadi bahara tiba. Berat meramah yang lebo yang ni yang kagayu apa ni nak talahi. Amban. Ai kubah madu ma sai bak ajo ngan bak arah. Tak ena abai poh bak bak pinang pisang abai ya. Yang je dapat ju. Ibu dah ibu aju. Ibu ka. Kali aku cah sik beres ka. Ka pengon du. Anu le poh aku kubah gan berapa no. Yang kemenan keun. Ya ambu ju. Ipak kali aku peduk dua nale. Bu. Dua nale bu. Dua nale bu le peduk. Ai poh aju ju na got pah. Gejak dengan yang dia lampau. Ya ka pa ke ka beres. Pantrok dia ka gele lemah ka. Bang ai kapan ah ke? Ai ka gele draw gum te yang orang bergali yang memberian ke. Bang ka be lampu. Ka be hijah mendung tinggal bak ai hanjek kebut bak ai jok kepu dak lebah. Bak jok marah ba. Hanjek kebut bak arah be hanjek kebut ngana ji. Krimu ai dalam. Hana hasil lah. Ka bungai ku ji ku wo te rumah hana pu bungai ro. La te ke gai. Di ku kun. Hai agam. Nyo tengok ka puput je si anak buat baju tu amban putra but ka ku mon tengok si anak i nyo thai kuang ku mon dak apa yeut ikun ku draw ga urang yan tu cocok i nak mini rumah iku ju rayu iku mon adi bulik gugung yang oh hana lehok lam buluk lam ke le poi pol mau yan Begot lehu. Bulu adi katren ke nya kacok danah nya hanjek le katik ke de hanjek kacak ku mano. Katren mayu ke de katik danah wati jitron ke de. Tinggal tron ke de tinggal tik danah kono. Yang koh je mah nak perah dengan tekrok mana. Amban. Hai na ci alan dak kira. Alat jamun. Alat jamun ke pegak dari bak pinang. Bak pinang nyau pinang Tuhan ke pegak lagi ham. Cukup tajam je. Adi ka se ku. Jadi dia itu hanya ke deh. Iji kai miyup deh. Di nyokan duang lah kau kanya ane ya hana. Mana lah kau. Nah, di mana ane. Memang hana ane. Jadi mu kanya bebek di lamon. Iji kai piyo he deh. Tiak kacau oro. I piyo hidup di lamon. Amban. Kai piyo he kakung yang umang kai piyo he. Mu geron di tanah ke deh. Ji dai miyu. Gitu bedi. Gitu bedi tapi bek dia urang tiak dana. Cara geron munan bek dia urang. Adi kan kamu top lah. Gebloh ya tu. Kate nyan. Gebloh ku padat.
Iki kai duk dia piu hek tengon. Adi ko nyang ka ke rumah nyo. Hom hai dah fikir berah dua. Dia tak habis makanan. Makanya gitu baik. Baru tak habis makanan. Adi gupre. Anak gupre nya fikir gedang begah badua ke nan pagi di manyo kalau ke nyan tayang-tayang dia bah kan. Bantik tepok kai tengah. Iwo ai pegah tengah. Hai mak. Ai khương ka mak ai ba ji bah pikon mak ai karena ji tinggal ai jatha prayuk ji. Long bala ai pegah. Tinggal ko ko mon puno ana to bah rut dana du wong ku de wati aku. Tiro aku piu ti ai de kam tu bai aku. Untong je tengah lam. Pada hai ji karena ji tenaga. Tiga di yang tatupnya buka kelai tengah. Tapi hanai tipu karena handu jaro de ketup. Itu lah mano jara gerun ju. Bine. Ka ke macam hana aku depo ke nang kira aku depo kan. Bantu no ga. Tahu lain. Kai tengah lam. Jadi bai tengah lam nya kam pikiran dua. Adi gukun tu baji. Yang manan bek le kapu buat lapu api kapiu-piu nya hek badan. Namban. Lian. Ikah pak je ko buka rumah ko punya lagi nyo ko. Pak kah karayu laju. Namban. Ngo tengah tajak ugle pak. Tajak ugle. Ide dah buka rumah di tanya. Dah duk dia long-long tu dia tapat-tapat le tu dia. Nambai ugle. Apa buka rumah ju kakuh buka. Untuk dah pegat baik dah pegat rumah mendeh tip tak li pegat dari lan tanah mentang. Adi kuh tu gle yang gunang. Gle lah bukit Bukit jadi Ulan tanah pegat rumah. Pegat mana dah pegat apa kan trip tak. Dia yang mana bagah li apa ji tigai. Adi duk dia deh. Jadi aduk kah lainan ti ada hai long. Nanci ke perhak kata ji. Amban. Nanti kuat ba dia makanan ke no. Adi dia nyan iji ka hai tem dawa dong nya nan je ron ha pane kwa tem no ti ro khoi long ka nyo ka je ka ka du ka ju le na ni ka lagi hana ka dinga long ke nya ni dang kan dong prayo ke nya anak kwa dinga dawa mu de ha ma thu ji bu ban ti goi na ai pre ke ti nga jadi mu chộp trước hai cái tiệt nó mà nản mà nhóc gửi tipu nhóc chộp bacu bẹ về thử ujun khơn cái này chỉ 4 ngày cửa nhà gửi chộp bàn ilong kuon tu kuduang lom gửi chộp tu cái này chỉ để chai ngang gợi nhắn mu hai đi buka đi hai buka đi bún nhỏ nhờ hai ketemu dekai Padahal tiga tiga karena ketemu dekai baik khơi mang kapu ke nyo kan dawa dia mu hai đi buka đi jadi sampai Cina je hai buka le deh. Adi Cina di kui buka nyan tanahnya de langkunang de kurek karak je itu biak de kambreng-breng. Ka gebang urang ino di ino idonya. Ka troh leho tanya. Ka do lom ji. Do lom ji tanahnya rut lom ju muyuk dah mathot. Linya kai kurek kambreng-breng ke de karak du kam cahaya matahari. Ka gebang tha. Ka ham lom ji. Hana lewat ke no. Nyam menyai lewat kena ji nyam bungah ke nyawa talah ji. Ipajo tu. Ipajo nyawa yang ka bungah ka le pajo pulain makan. Sila dia. Dia tanya ipajo urang teman. Tapi lagi cerita si Daju ke? Ke ide ji. Jadi kan. Ka ke thai ji no gebang ji ka. Ha lepas ke jit. Punya tua dia nyam tabang nyo ji urang ka ji dekat tua-tua de mana. Kau kelewat dah yang kena. Apa iji saya kata dan yang kata bang yan. Mutup lah tanahnya hanya itu bi. Iji truk the je ku de hanam che du dinga thu truk de. Truk the ba ji jika tutup rồi tanahnya. Ha lewat. Yang kanya. Ke cerita ji yang kau nan mai tanya gli di tekom. Nya tua-tua di tabang lah kanya. Betul lah dah. Di ibadat bae dua dia yang ino. Hai lah kanya ni tanya. Di bada cerita je yang kadangnya ni tahu nyamon ke cerita apa yang ke onan siapa faedah cerita ke ujung berarti ibadah betul laganya abang kalian lah atau cerita bet mereka orang ci atau tak kon orang ci itu orang peraha kalau kon kandung pelarahan kira orang ci tapi mereka sih pada fikir yang
Padahal haji kau tegak.